Hawu makhelwane, wasihlasela ekuseni luka. Uqhamuka uphethe negumba. Yani le lady yokwenteka. Angikanihlaseli ngigalelekile. Ya, buta bheka umuzi lakutshela. Buka ngikutshele ke mina wena makhelwane. Mina ngimakhelwane lelo nesihle futhi anguthanzi umsindo. Kepha nangidokolotha manje. Buke ke le lady le ngiTikTok donate ke ngikuphathele ngoba mina nginayo lenye. Iyalasa futhi igcina ku43. Ngicela ukuthi uyibeke lapha kubo 41.1. Uyakuva ke noma uyibeke ku42 nanenda namasimba akho nangumfanyana nawo kube phela asikhona ukulala manje nesilimatha ekuseni lokhu ngiwele niyankunya hawu emini lokhu ngiluku niyankunya ebusuku lokhu niyankunya kanani namsebenzi la ekhaya wena mfowethu thatha indishwasha sikhathini strati lesi ushanyela sikhathini wena madontsela la ngaphandle ubuka sikhathini ke ukuthi maphayiphi akavuti ngobe langa lonke solo nankunya Hawu makhelwane mina ngithi utengenza balebhadlile Hayi ukhuluma lokho nawe unemfati muthi lapha ngisho ngingafuna ukungikwatisa ngijela sengitenge esihle la ngiyavuma nginayo umfati mina kepha ukwamva lo kamfati enda lendo nendako nini ukwamvarata niyaqale kanyela ngathi mahashi leyela ngathi matubanyana yonke lesilwa ngesikhala kakho la ungafuna ukunyenyisa yini lelikhunda la ngisibile thatha nayo khumba uvulele ivolume ukwendele ivolume yendako ngoba iyarasha vani nje vani hayibo makhelwane hey uyangiva nje hayibo uyarasa phela makhelwane hayi makhelwane cima lento manje ukhuluma njani ngoba iyarasa lento yebo ngikule nguqelaka uyayiva ukuthi lula njani lento ngiyile ngiqelaka ngithi vulela nayo khumba bese niqhubeka ngalamasimbe abasezivana njani nalomfati ke ukuthi senda kahle sithandzana kahle na seyirasa kangaka lento yakho hayi mani madfonsela nginemntwana mina mani angangibutha ukuthi yini lekhala lapha nesitong taba sengithi ukhalani mina ngimtshela ukuthi khala wena utaba sokuhlonipha njani umntwana ungasho lokho futhi bengikutshele ke mina madfonsela mina sengimdala ngithi uyangibona vele ukuthi iminyaka yami ihambile wena usesemshanyana ngithi usanemandla niyaqala nendadeni wenu ke niyarasa ke nalesisanzane lesangu niyaqala ke niyarasa ngiyabala ke mina ngithi 10 minutes bakubona 15 minutes 40 minutes awasona niqethi ningibangele emahloni manje buka ngikutshele itolo lokho manje qala lamasimbe endawo nani qala ngisibayanya lapha nami ngiqala ke nani angithi 2 minutes 3 minutes sengiqedile ke mina nakubona sokuyaqhubeka 15 minutes 20 minutes mfati uguquka umbuka emehlweni ngithi mina hayi mani asingizame ke ngibuyele akusabuyele ke upontshile wena solo uyaqhubeka ke 30 minutes 40 minutes mfati ngambo sekathi uyabona amaforce asibili yini ukumoshela mude mani vule khumba mani angifuni ukufa lamasimbe hawu makhelwane akusiphela ifault yami ukuthi unohluleka ukujabulisa make mfundisi nakakuhlula ubomletha ngalapha ke uyajifa ukuthi uyangithuka lalela ke umatfotela leyita uphelela nivuneni ngiyakutshela mnethu wethu ngitawuphuma ngihambe bese niyaqhubeka ke nendele yamasimbe ningakavuli lewayilisi ngifuna kuphosa ipetrol bomb ngifuna kufaka ipetrol bomb ngelifastera ngitawushela endlini anginodlalwa ngini mina alela kutshele mina manje imvelo ngivutsa phungu ngawo baba ngiqale ngapeyita ngemjolofiya wakho unamanyevo umjolofiya ngaphinda ngawunatha ngapeyita ngealbu ngabe ngayinatha nganatha lokunye basilidolo indlovu nalokunye ke kumbe bathi mbangela kuba bathi mbangele solo ngizama ukukhompyutha nawe ngaze ngijabuke ngungu manje angathi sekumele ngentini angathi kumele ngentini nginokuqala ngihlabele ingoma lapha kusebenzile ngento ukuthi ngi-edda lesikhathi ngiva ngime emkhathini ngifake iziqulo solo ngithi ngi-edda lesikhathi sola ngisibambi lesikhathi sakho wenta ngani kani wena lalela la ngiyahamba qhubekani nendlela amasimbeni utangibamba ngihamba uthi uyayitenda umuntu ngami la kuyahlulela kumntwanyana uqale kubhonse ngathi ngikhwesta la ushaya ingodi badama konje yo bless